پشتی مانا آواریان لوالات ترکیه جبو دمک درش جاردن ودگرنه و جبو جهو وارین خو لدیفوی برنامه هاتیه دارشتن جلای وزارت کوچ و کشبرین عراقی تانو که نزدیکی 1000 کسان ج آوارین موصل جوالات ترکیه بریکا دروازه ابراهیم خلیل در بازی ناوا آخا عراقی بوینه و دچنه جهو وارین خو اف برنامه دارشتی برنامه که بپاره خلق سر داخل خو و گریتا میسل اف همی خلق میسلن سه چهار پارزگاه ها آکنجی بون سامسون و انقره و استانبول هر واسا اف گرا چاره و ام بی برنامه پرو بنا کوره بریا کوچو کوچ بران لکه دود بی برنامه پرو بین سر ارک وزارت افکاسا تنا وگو هستن جا نزدیکی 1000 حتی اون که وقتی چهاره نزدیکی 1000 کسایی در باز بودن. برنامه بردام بیتن چه بو پنابر ترکیه جین و چیل سوریه جین. او آورین ودگرنه و باجر موصل لسر خواستا وان بویو. دبیجن لوان سالن رابوری وان جیانکا پری زحمتی بوراندیا لولات ترکیه. والله تركيا شوي هر دەستپێکا شەڕێ داعش ئەم عێراقê چوونەت وڵاتê Tirkiye. Li welatê Tirkiye delîveyên jiyanê bertangin. Eger tu kar nekê tu neşê bijî. Her wasa delîveyên karî jî nebûn. Me dît ku bajêrê Mîsil û dewroberên wê hatine azadkirin, lewra em vegeriyayîne ve careka dî. Bu demê 3 salane li destpêka şerî ez gel xêzana xwe çûbûma welatê Tirkiye. Em ji Mîsil çûn bû Tirkiye û li wêrê delîveyên karî gelek kêm bûn. Jiyan gelek av zehmet me dît bajêrê Mîsil hate azadkirin, me fer zanî ku careka dî zivrîne ser malên xwe. Vegeryana awarên Mosul evên li welatê Tirkiye di akinjî ya berdewam ew. Tanûke bi çûwar geran gehiştîna xala Sinûriya İbrahim Xelîl bi merema vegeryana li ser cû warên xwe. Li dîv bernameyê Wezareta Koç û Koçberên Iraqê. Di ev bername berdewam bît ji bo wan awarên li welatê Tirkiye û Sûriya dimînin. Lê vegeryan ji bo cû warên xwe van awaryan dilxweş naket. ji ber ku cardin vedgerine ve li ser wargehekê wêran.